pray pray. Anyagbe, echo pray pray. Anyagbe, Holy Ghost fire, echo pray pray. Anyagbe, anyagbe, Holy Ghost fire, echo pray pray. Je ou nan men son la blade abi blou ni kami yobe yo machi TV no mi anye fe o shwe lele mena ashi so anima so anama so aken club ango shida wo kon fe chema wo mbala ka shikon mbolo adebo anu ncho mo ni bo ade sake samante aka me jale aka fe wo dro mo ne ke mena papa gbine se ke we ko je men fe ji men ni men fe min enale neke me pike baba o ji men wo kete sa mi pike baba o ji men ke ji achi ameta me be o ti ami ame ye kwa me ye wo pe ku se be kuku mi oba atomo mo so le mo ke fa pom pe ji ake o fe chema we na omobo ne eye bu a o ne wo wala be mi wo chunu kwakpa ni se ye boni afe ni ene to e bi kwakpa ye ni ke wo hu afe mi ni afata ye Ashkobe kwa debi ni ama awo one rasta to gbonjo ni se kakla gbe ye nke ba ke china kutoka gbe nyawo shambo ni fe mo ni no jino ni nke ba ogbe no ni nke ba ke ye ni fe mo ni no wo ko aboni ba fe ni ganda ngbe ba ko amakapa ni e ba fe mi ni e ba bu ke Ghana chomu fe ni me na me hime la ke shije na amafo e ma ejira ma ba shiraw ke jinya ejira ni ba Ghana Railways Authority, Ghana Railways, tele dade bi nyemfe kwa e ba shame tamoshito mi ejira ma ba shira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade A Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade Aim Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Gana bi gamanti asio mi bi fe ami penye kemba asaga mi fe hunu o ya he strut ibona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo ibona fe na amla ra ko ni eyi ebua ni anya kesa ni ke chine ni fe o ya e ko mi woke akutu nkwara ma fe assembly members na asan gba te ofilo ante koke police fui alo o che me ni me ayabua ni onye no kesa na kan fi mo yeah ora don inja police fui ke wo kwani na agbako e bi ene eke wo sawo eke wo achu je amepe popa ujin ke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wo kan majanche bele won na asan gba na gba iro e titiji gogota ni
Hey, ni ekole ni jo ami echichi alo ni jo beje meni saka ko na chunwe ni. Hey, ni ekole ama chunye ni esa alo ndi ko meni afe egbe ko mano le hi. Ele meni fe o kapa ni gbe ni. O asaga ni fi mu ato ni beja mo ko ba denke. E ba nya bona fi ni o fe be ke ha ni keni fi mo ni asaga ni fi mo ba no da gbe pa no ka se me ni hu le mi ye o ma shi TV no. Mbe ini odai afute kofi meji mo ni yo asaga ni fi mo ni chan. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Odai Afote Kofi. Catch me live on Mashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Okay, she died in a Kenyan children. For you be a lulu or machine or what to him, Mabo Mishi. Some bono, we catch a yabalake, Saka for she gave no more money be an Isake and Yamashineka, no near no fair, coca, safu, the KG Bonisa. You are Kashi, I could like a mini, Okokate. I'm a friend, I'm a bini. Chekumi. Thank you very much. Both NPP, NDC. Or will belong to one country. Ghana be you. If they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. Oh, we know
Yo, no me swallow abadi abi blue ni kami obi o mashi TV no mother ni shage nyana nye wo twunye me minti ai jaramba shushu ko manje ke shade wulu be lele ngmene ni femo ni nke wa ke minto ni ke bo aya what railways ni amli ni railways bi ni enyeme minta o make ni ngboje ano kwale no komi aje for me neke railways bi ne neke railways bi ne neke railways bi ne make bo ngboje ano kwale ake they are one of the most incompetent ministry minshi because I mean anakwale ngagbo ni yen mi lese na mo ni ya me railways onupai in lese na mo ni ya me because ko kwe me ko me na ka me ba je gamempo no jino ni 1 million me je gamen ni yo je me lehun je gadan before mo bi gbo ya bi na me mon na ka me ba na mbachu ni shikun so mo ame ba me ho shikun ho mo so mo amele na kan railways bi ye ngmene ni ka bo yo nyeme be afe meji gbe temami lo nye yibi ne te no ne ke wie mo ne imba wie ko me hie nyu hiete ni kanu fe mo pe mo ko ba ka ke ode bi ni ama one rasta te yu otin ewie keke shije ni mi wie keke onu mi chi ngale po enwa akenye ha bulu aito ne kafi amake amesandija ona ngale dienche ni ke ake wo femini wo ha bulu aito ne kafi amake amesandija chon ke kam ko jengle no it's an opposition lo jogba ne kafi la ke boni eyale ejijalegbe nyeme ni ka bo yo anenka circle railways ona railways tele ndade no ahun keje gan ka gbe eni eya afin je wo bi epe no ni kan wo bi Nsawan road no ke no ni kan no na fe nungwa je egbeke ya afin ona nke esana ku ojogba because bena encroach na hon isipon jiyen ahun to the extent na ke ahun na le ko lu eke ni bi yen ni ka bo yo tele ndade fon eya yi egbe chinai ekome enyo egbe chine ekome enyo circle aveno no boden cha como railways como tele ndade e como tele ndade no okwe eni apak ni bi ye ke ena amamo ni bi ye onupai gadango onupai eholose amefata yi ahun isipoji ni na ka mamo ni na ba mo como ni train ndade hu no na china no na feel like wo yin ke ba ni china ji ni ena fi mo ameye ni trainer te aton me no ahun to fi o ona ena on china ye ke ena go jara ye agbo kolo ne ajara ye ne ahun to ne ye na agba ni min wieda ne ake Ghana Railways Authority kenyele ake nyele nyenu chimo dogba esa nye ba tala shi nye ba kwen ne keno ko ba no odu minshi nu e oda na mi nwie akegbe me ne yibi ni nye wo ni nye mboga na to mu fe ablo ne sana kwa jogba nye sananite no ne komo eni gbe yen le show ye gbe un yen tele dade ne komo makpankolo makpankolo 5 you nyagemo fio tomo china ona china ni tele ndade ayuele ona yi china ni tele ndade efemini eyuele chamen kanyeme ablade abi blue ni awo bia wo yake wote alo wo ba komo ena amamo ni bi ne ye ke ata flache ale no yeje no shinana ni ne pe bushipe ni awo bia wo yake ke tele ne pe gbe shipe te wa jaji sanene wo kete na me so la brother abi me komeni ye jemeni incident tete no masuma ka nya wo bu amena wie motue nya wo bu amena wie motue ko ni wo ba hira because some of them nantwie nya de kwa je hu de si nya nantwie Pacha friend say Pacha friend Samala Boaje. Okay, Sami explain my. Okay, money de mo dia sia no de me na me president but after sia me ko and dia kon say training ba I say nantwie o twakwa mo just for me just say twakwa no na
say training so ni say ni breaks are te na dey ebo no be say fia this time be say 1 month asana training kwa go before e be ka say be do no training ni e dey e fi kwane so ko divert ko one side ana na ntwe do mpenu allock training te na ma training na dey entumi anko se na wo say e ko no aha na ka we say sie na ka ni pada ndom eti wa na ni party behind a e betumi kunkrofo bebre ti media ka ban hihye bi wo ho anko betumi ayefa we hu che say ochina ya abo na abo mebi ochina ntumi ko ni pada se ni bi betumi di ohane amane are abre a komo nya hihye bi de enfa de course first time ni emergency na aba no second time ni betumi are e betumi esi ti aba wo bibi efa de course ho a ni kakra me o ka no it's dangerous, it's too dangerous. And senior my baby na kes enye say be twese be senior my brand say ya to na ma fa ho de esi say kaebo ni mo china de betumi ade e be si go say Ford bi so na machine ni a mo nto obo na mo tumi ade mo siesi na mo hu de e be ko Acho mi Franklin Leo Kobna Minji Accra branch union secretary me double as yard master when we try trainer ni tumo ka trainer ba shi bi ni ba ya when we ba le gbe ake ba nye ya e shi bi ni ya dani ba nye ya no ni ba ete no mene titrini ni ta ma wi eji wo ye na gba pi mene ne ke trainer fa ka je achimota ni wo expect le ni ba she bi wo ye time ni sa ni she bi to mo 7:30 something is an issue here. We know ne atwa ke train etwachina. Oh. Mene hu ekun besani wo femla ni wo ya. Sini wote wa nani train an pale hu chinenyo position. Ni ame ake enye anyaje china ewo ame trap here train ni train hu engine hu e machine. Ewo ehani ibaton na agba wa ewo besani ake hydraulic jack kemini bi wakaya ni ayawo wote he mla no ani wona wogbe na ne shi na agba ni yo here ifaton trainer ake keje trainer dade he sani 50 feet esa ani moko ba mi shi bi ana no ba na just 2 feet 2 feet per obana ke akla ni bi ejeme he ni trainer chachina ne ni ani trainer machine what we ya agbe ne mpole etowo ni ke akwe ojugba ni asana wole noni ke baba because dane e happen ko no ba ya je ne ebe kra ebe noni ya no le ebe wo ba pa fa ni in a government is enable me because if only ageke enable create ni big gan be sani many your fence ani ajia me fen wo fan gbe what e man say down wo wole no ni train na fence oil moko na access ni baba e si ko ba obi ene le just 2 feet from the rail line oba na ke a class structure again ni ke ota train mi no ji oni ni mpo ache oni ni wo wa pa fa ni government aba mi wa ni akweni asani ni na keje na kan le no ni baba because many call trainer if I me 400 500 ni call le bi na ke ba ni ke mene aji no ni happy ne aji lole nku e o ba call ke me pi ni ba pla lo me pi ni ba gbo ke ni bi sine ya fe train wo ke for safety go by rail this time for safety fe no ko keke because o ba pa fa no ni ya no le ida yo to no nyame nu awie be osna lele ete no emne aton ete no e ben me no kra ake train eyin eje eglen no ya je konklo no no imagine ka na eje no eyigbe no ale nyefu wankwen be ne pata ma hie ake to mni nje ke tonye nyi me jimeni ame kije to ametamohi kamishkamohi no esake onye ofi onu ko yi no analo foi ene ebanye edin no nye kwa ani sa anya finye yi ngbeji kin manowa o mashi TV
achemota ayi nema abedu abino ene training gina nti gina no omaye nantwi ho no nti hu ase nantwi ni fi ekwan mu apie abegia track ni mfifi na training ball no ti ball no ko sha ase na se oyi training isi form training si form ya fi ni akoya ya bedu obi pride obi ene wo pride cause problem bi ma problem bia nti advice be ana de na ka fa ho e ma penifo a omuso esa na ma so o dia betia ka fa ho se omo kwan ho no e se omo he no mo kre omo firi ho no because omo nya nantwie nya de kwa tenwu de si nya nantwie bacha fa wo se bacha fa mi samala boaje okay sami explain my okay mani de mo a dia sia no de Jo na me so la blade abi blue ni ka bi obi o machi TV mada ne shaka jana nya wotui nya te nya akwese ni info ni shi owule ekome ni efetumo ta shop mi ji office ko ni ewi lewon nke shamo ko banle le ne ewi ne ke ne shi sana mlalo ya ba mi shi ewi ne ka no kwale fun shaka ya tele ndade ya esani gbe ne kan ye ji 50 feet odu mi shi esani gbe nisa ake kan ye ji 50 feet no nya obi a wa ke keje circle aveno gbeke ya gbe ni kan association 50 feet na chon lo producer ofeno ke sinifoni afon one side ni ikwala akwe ni ko lu e branch kumo akechi gbe ni kan se 50 feet lo e ko me less than 1 feet no what to bona chon ni telenda de ne ni efera ka ne chochi na no na je engle no ne e akwa gbe shinkun e bi o akemi ji no ni baba ejeme obana ka je chinape shigbon me adesan wala ba fe mi ni ba nme ame nyeme kadangbe bi wonja alo wompa ona neke ni bi jino ni kawana ni won wie be me ko me ba fi la ke ko le moko sumo moko sana alo moko enche moko alo moko party be power ni moko party ye power ni ona shi be bi nyeme na me so na blade abi ebele na kan ni ekeji ehin ona je ni kan ehin aka no ka mko fine alo ka mko yo jogba aiwo be sani do oba no ba fu ase aka no producer postmoni ni e bi na mi postmo bi na ni ba se fi oni nkwolo akwa mi ngba mi aka kumo ni koloji ni ehin ne ona ketele ndade ne ekpo agbe hien kolo yabo njekwa kolo yabo ni ba yin ba patan je so mo shika kegbo ma de san ya ba ni ke me ko me yetele mi hien oshina ba ni na de san ni me ni okolo ne wakola ka mo ni okolo me ni du mo kolo ji na ni ke trend ndade ne akpo na egbe ame no no nya obi awo ake wote alo wo ba komo trend ndade kuma no na fefe poke momoshie ye jeme da binya no wodi enche wokwa no bia wo isande nye kwa ai ni tujin yo eneme jini bi ne sani ona MC yi ke ni bi na mi baba ne isana me kwa ne ke ni bi ne je you know Sunday ona no na shawo tujin so na mamo ya shawo tujin so eko ni yin ojogba no le jeme le boni jeme jika boni jeme tamo asha otujin so na kuma no na fefe bo de nche kuma no na fe no bi ake aso ye ingbe no lo nya wo bi awo ketele ne po de gbe shi wo wie yan agbe ne ko le eto wo ba nme ami ni ke akwe ojugba ni sani ya hun to eno ma ne se masuma to wole no ni ke baba le won atwa no to ame de mo dane e happen ko no ba ya je ne wo tele ndade jin na don't ya no le o ma pa fa ni in a government is enable me because if only ageke awa ya o mini noni nyeme mini noni chinane na chon ni train dade ne agbe china ji ne ni sofi okun train dade ne gbe shin ni awo bi awa ake gbe shin kun te wa fe tin eno pa ko gbema wala na me
never fail news conclude maba wona ke noni wo fi o ebele jalegbe no jo na ka rewe so nupa e nche na me hon je me keke wo ame hon je me he ne a odumishi ame hon je me he ne a ko tenu ananwo ntuji abo na mamoi ya telenda de ji na yi shikote ewe mo na mo ni ba kele won je me ona mo ni ba kele won je me bo di enche kwa mo no na afi producer of no gbele video na emi am nkolo na me ko ame ngba mi jibi na agwo kwa mo tuji na amamu ma ba awawo ya o nyeme awawo ya o mini no ni kewo nto ni wo sa ma ne kan ke sa ma ni awo bi awo ake ne ke ji boni ake sa ma lo komo be ni je fe chaka manya me hin noko fe mo kelela ke Ghana Railways Authority nyele nu chumo do gba kwenpa ngba ke nyeba tashi nye kwen ne ke ndo kwa ya no Ghana Railways Authority chinye de che nya ola shi ye shikun sonye ho nye de che shikun sonye ho and one of the most incompetent ministries niwo nyawo bia wo isande mi na ke kola ko e ba pa no e bla bla do fa no gba ka no chu akejo o Fernando Naya o Fernando Pabo Faiwa ano TV volume ba shi o Fernando Naya o Fernando bo chio ya TV e fi o no yu TV e o chon o Fernando chio ya TV e fi o no yu okay makpa bo fa kaji ocho anu ochio ye o TV e o fa na shiba mi in college makpa nye fa kanye twa ni chinye e fi o hello fa no gba kan no twa akejo hello fa no gba kan no twa akejo mina ke nyemi e pa echi kola ko klo ba pan ela bla do fa no gba kan no twa akejo Shabo nka ka je gbogbo se ma fe for me unche atasi secretary impato yo tin do mo nche yo ba ani bo o fele dro mo nínú ló di àwọn nílẹ̀ alẹ́ sàdé èyàn mi yẹn ní tún àjò mẹ́yọ̀ èyàn ní tún àgbọ̀ ní ìbàdí ní lórí ọjọ́ mẹ́ ẹ̀sìn mílíọ̀n táàsì tó ní náà 3 days àká metropolitan area ẹ̀sà ní àbẹ̀táàsì nìkan ní 3 days bá wọ̀ yìí ṣé nàkàyìn tó ní bá happy yẹn who held them responsible. Because line Aletina Aleto bibi Yama Moya Flache Naka to any big boy. Then about what I'm on by a graffiti. About what I'm on by a car. Big okay. In a Mususha. In a no God. Only a crack awole ame na me ani ma me afi fine awole ame ni ma me afi ngbato no do ni oje aka me 3 days kra akla mo fam oje me me di me ji na ka pass session leje amale che 50 feet na ko ame ba mi bi e ba mi the same time me whoever mo tu ame pete se 50 feet na ka wo akofo ke je me ka ba chele leje ya na me shi 50 feet ya ka shi ya o nche oyiwala don nu ma job ni fata ya bu secretary mi na je no kola ko we back pan hello abado fa no gba pan no gba ka do tu akejo hello o fa no gba pan no gba ka do tu akejo o fa mi jani ne o fa nando na ya nyemi o fa na ye chware ma ye ya we say no o fa na ona you can man say people no ko if I plan to give my free
na lot na ye e na mo so e ye gbe no ona be pa na to ball ye yeah Ofana you oyiwala don shida be nyemi nyuma job ni fata ya bu mi wo mayor of Accra honorable Michael Kpakpo Alote numwe mi pabo fine no kwa fable ene is a call to you Ghana Railways bi ame le ame no chumo no wo bo omodin ko no shejen no kwe ni jen anya kanshi mi na ke kola ko iba pa no e lo abado fa no gba pa no gba ke no tu akejo ofana atobi ajeti tu akejo teshi ando na ya ofana babito mabiake FPK assemblyman Dabi ame kwaku FPK assemblyman ame wo man no ya no di ya no na le ya gbele wa wo kola ke trainer agbesi ku e se baba le tin apata wala yin kedo ko baba sana sana da shaga meni ni e ba bi na paga ke o ile kwe bele ho o ba pa FPK assemblyman za bai men yo na ka so che ma jo aku mo fe condemn but wala me de na mo ja me wa me o ku baba asa o che me ke lo me ja me wa o ku baba yo o papa wa ni don te we go ga ya so ofana you oyiwala don lele no ni te no esa ni eko fi o mi eko ya no don esa ni mayor of Accra okwe na kanje onu mi nshi mi nche nhwemo ejijen shimo ni yeke yin onai in there can we be a pini or jen ame mi ba fun mi ame ba dwa mi ake mi ni ewo ni nta implamano ni nwo concerning jeme ni wo ka ben la ka ba fite den ame da ma ba bo ame ben la ka me fite shikai in there ke bo mi sa ma complain shi je lo jinna gba aka ba fe ni afe jalegbe ode bi ni ama one rasta loji mi no ni nkan onu mi nshi ke ni nwo ni taflache esa me ko ma no ko apa na ni lela kesan ni gbepo atunje ke gbe be ba tunje yin ma so am lalu e da bi kokoko in so am lalu e ja ke eyin le keke ni wotawo onu mi nshi me ni oje ni ko bi ame me ni won shpon ame onan niwe mo jake ni gbe ma de san yen je me pe ni awo bia wa keke truka ni tele ne po de gbe mo ko no pe be sanam la lo e anfun e sanam la lo e anfun wote alo wo ba gadan bibi ma ba hawa wo ya o no wo ba na bi wo como meni akeje me nwe chon ball ai como no na fe je chaka manya je na asa je me unpo asa je me ona como capital city capital city neke documentaries ni me kumba shashayo na meke ame ona ama post o ame YouTube ka ame TikTok ni bi eneme ona boni anfe ni ame ke gbe gbonjo aba Greater Accra ni capital city ni o ma ba wo sumo ake wo ba abo wo mode ni wo kwe ona min le moko ni proud gadangbe ni ne ba ke no ni yo je efele fo nyeme ma be san ne ba le na kai mi na ke kola ku e ba kan no e lo abla do fa no gbe kan no gbe ke do tu akejo o fa no gbe kan no gbe ke do tu akejo Yao inche oyiwala don
nga job ni ifata yabo wo chele una wi mo chon gashin je mo ko ni on je ma mi bo che kuma odo kuma bi na fi odo ni ji fa odo fa ni kwa abo ni afi je me ni kwa abola abo na tian no ba ne bi o ba na me ko me na shan fridge jin shan tai ke ni bi na je ni bi yemi ma ba ake nle keja me le ake bi eni gbeme adesante gbeme adesan ni ji gbeme adesante ne we wo gbeme adesante na fi eni ye ona be pi e wodi nche wo fi oni bi ko me nu wo to awo yin na onu ishi be pi e wo fi oni bi ko me nu wodi nche wo chula ataji echula awo yin na bo nje kumo no na fe ni wo ke bi ane no ni tele enwo be pa ko ba ka awele ni bi na gidi ma me yan sisue mo ni producer sini fori na je nja le bagbo ane bagbo ko ni kwelo akwe na me na lojo gba so aben how are ya o wodi nche kwa mo no ni ya no kwa mo no ni ya no ake aso ye feulo ma ba wo ba hwe wo yan shi ne keson mi na ke kolako e ba pan no e bla bla do fa no gba lines ni ke we say am hello hello Shabu e ba Shabu to mo shito me be ko gbogbo se ma fe for mi o je no ko bi ane ye eni fita fo ni yo tun na ne gbe mi ke ma ko do ni mi na ka je me ni yoga ani no fiara ba clear ene ke Britain allo America gba ego e me ya ni o je mi no sali won no resign fast so what is the use of that million le mayor ni your Britain guy je na ale get tools ba ngoshi the back e tune do because e dey in beli ame get keke mi na me fi o aka play me ni ogbe here kra aka be me ga me tumo aka play me go aka the taxi then ya no ke wow ke ya the mayor actually resign immediately la ka je na ka gamra bi wo ba te shi demonstration wo ba ya wo pensile me le fi o what real life ni kita fuli e party ni nu bugu yake awon kwa ka fa kwa be ba kla me je me bo ko na ke bola ke di fe esuje wo ya capital city Accra really mena me fio oh Gabi come on yo inche wala don inche secretary atesin ye gbe se ni amni eke mi ni no ni ya no le kra mi na kola ko e ba pan no e lo abla do fa no gbe pan no gbe ke no chu akejo right good ni tracking jam ovo go tracking jam gbe yo ando na ya nche yeah over mention that no be one in tra oh obo mo bin wa ake o si ma yo nyemi oyiwala don lele ameko shipon ni abinfe je me bona me tuisumo eja ake ana onupako ni ba tian mi ni sande ne mi na ke nkola ko e ba pa no elo ablado fa no gbe ke lo chu akejo o fa ni mi ka je o fa chu akeje ngbe hello o fa na no na ya
O fa no e pan na no na. O fa won pa fa. Ni ya no le. Ya ke be no ko bana ko ba tano. Me ke na di yo de me ke. Yeah, fine. Won pa fa. Won pa fa. Ni le di police. Ateka fi police. Akọ no ma ti se police fu. Na po ya ke bele ko pa ka government te tano. Ye fe be le fi. Won pa fa. O ke no mo pa fa. Be na ya wu ye ti a gbegbe ni. Won pa fa. Adeshi. Me do ke ni lu tu ma da me yo papa ko le tu. Ya ke ni o je ye gbe ni hanga. Pa fa. O ke no mo ni o mo ni pa fa. Ya ke ni ya no le ki bi papa. Beti na bo boy, wo gbe ma design. O ke si da ba o ko ba na po ya ke no ko tanu. Me yo je ni ke je ni o. Let me fine. Let us say politics. Let someone portray ya. Probably I don't know and someone. Then ya barrier no for we with. I'm not to be said. Yeah, you don't know that. Then you go one month. So said Mamu we with that yan. As for what I say, not sorry we say. If I come, you will always have to. Ya can go about that shit. You make the so you will say politics. What can one say? What can one go to back fight? Away. Fight. You in your oh you wala don. What then the Baba was here? And my job. O fa ne you she da feel future ma we no onye eke esani lele akwena kanje ojugba ejake take boni wie ni e abalechi na mo ale gbomo adesan ya jeje kun adesa wala enmele keke ne pa ko aba blame am lalo e pa ko aba blame me koko me ni tell say she mean you ake mayor of Accra o fine na shi ba mi to mo na kanje me ojugba yan wo kole cloté municipal assembly ni kwa na kanje me ojugba ni fine na shi ba mi won pa ni fa ndo kwa fe ni shikian gadan we ke gan ke Greater Accra ke Ghana yin le mi na ke kola ko ba pan no e lo abla do fa no gbe pan no. Hello fa no gbe pan o fa no TV en volume abashi. Hello o fa no TV en volume abashi fi o ami. Mi na ke watch pan eche makpa bo fa ko twa chi o ye TV en lo fa no TV en volume abashi fi o wa no nke mi Ghana Railways Authority amile amenuchu monjio AMB Monis AMB Accra Metropolitan Assembly ma benefi chaka manya mimbi yake aso isanyiyin lo mayor of Accra mayor honorable Pakpo Aloti ona it's about time ne sani ake mini politics afan kejile la ke won tawo ni wo jaku Ghana anya ko e mama papa na ebu ona eneme jini bi ne sana ke na na machine fi because nyawo bia wa kata flache ke mamuko ne german se neba tatere ne mi kenya ya ne ya no ne sha ne kete ni agma noko bitali alo ya agma musunsha noko caption epe wo ba ke mo be suban onu mi nshi mi ne kola e backman hello fa no gbe ke lo tu agejo Hello o fa no e pan no gbe ke lo tu agejo program is a very good program. The year no here the theater I hear say with theater. I hear say with theater. One I'm going to spend na go na go je me. Cat is here to buy na to go back. Even for more railway line up to Baba over the no. Which is very bad. Okay, me fitting shop very bad. They don't look bad. Only other guy who might in our job. O fa ne yo o wala don ko ojomo nche nwa job ni ifata abu no ni ya no lele ya unto na gba ina bwa ni sana anya kwe na kanje me onu minji esani wo nu paye amekwe na kanje me ojogba eja ake kenneke son wo ba tashi wo ba fefe nuku ke ya fe kpululu pe
dan agbene mene ba ke o ni ve boden che komo bi na tia bola na ona eja ke je gbe me ashin le ejije shafe eje me gbe me ashin le bola container beje no ko beje no bola beje na ina ge shu ne kwa ina ke bola shu ene me fe ke te ni e keje bi egbe fe e ba akoli emi ton yi e ba akoli emi ke agbe on show mi ni wo bi ake bola ji ni na fe ni keje shinake na bote nu ji na mli ngba ji eni ebi na ba amu ye ni wo akoli eni wo fu ake sanacha mi ni afi ni fi fine ke ni bi ye na no ka cha akoli emi na sa bola na ke ba je me ye hin egbe ni se egbe ninu ejo ke ba je me afi bola ololu e be na sa mo na sa ta flache mi ni dwemo yo yi alo be kole emi na ba cha mi ni dwemo yo yi mi ni se na mo yo yi lokoto ma lo nu ahwe teno ona lokoto ma lo nu ahwe teno nyeme na ne me so nre ablade abi isani wo nye wo ke wo na ne amashi ni wo kwe na kan je me odugba eja ke wo kwe na anye wo ba yele na yesu nyeme mi na ke ina gbe kola e ba panu kele ba fun ko ni ke ni fe mo ni aba na gbe e lo ablado fa no gbe panu gbe kan lo chu akeje baba go ando na ya o pa ni be bi le na me ti su pa ni o ma na me ti su pa o do ni ya no yes mo ka bro me na ke ti baba ja afrika na me ti wo lo ko na me ke yo mi me pe ti skola ko kule ba kan no ero fa no gbe kan lo chu akeje warata hello nche warata nche o fa no gbe kan warata o fa no ja epan no mi so de ma probi na sa fa do me su ka ta po ni asa fo ando na ya nche ite o fa le mo na wa the program me pa o dividend wa no ni ya ro eje se ko nu pa mi ka me ngbe na de ni alo ame lu ni ya no ame mali ame lu ni ya no na me na je me ni na me ko me ngba me ngbe no na me fio na me fio e ya me ya je everyday me ni so na me ya me ya na me fi ame ne ke ska bi ni na me yo na ba kle me je na je tu na ga tu wo e to problem e ya wo mo na wa ngo jo la bo yo program no fi no sha ka me ka me na am na ni be ni ga me ga wo ga ma ya je me wo le ti amu so na me te shi na ka je me we se anoni se na me te shi na ka je me wa pa ga ma je ma se fai ta me wa me no ame ka ko mo ko ame ka se politics ame te shi ga me fa ga ma ni di ai nge me akwada ja je jo dugba nwe do la bo baba ai amen abamle bo nu mo ejole ahabu ke ocean tí o mú fẹ́ lẹ́lẹ́ ìsàní onupa akwẹ́dùn ọ̀dùgbà wọ́n mọ̀ jẹ́ àchẹ́mẹ́ kẹ́nyẹ̀ oúnjẹ kẹ́nyẹ̀ mọ́ susu mọ̀ kọ́pà mìíràn kọ́là kó eba náà gbé aníkẹ́lá afẹ́ náà gbé kọ́là ló fa náà gbẹ́ pa náà gbẹ́ kẹ́ ló tún akẹ́jọ́. finance gbà mí náà mi jà ń tọ́ ọmọ òṣìn lóko ní ìgbà pé níjọba mi yé kan ní ìjà ń tọ́. ó fa náà ló náà yà. tọmọbọ ní wọ̀yànà ní wọ̀nyí wọ̀ tọwọ́ yìí wọ́yà ní wọ́n bá yí bẹ́ẹ̀ náà pọ́tọ́ mọ̀ náà pọ́tọ́ sani wọ́n yìí kẹ́yìn ní nu jẹ́ gamẹ́bù abẹ́jẹ́ nu jẹ́ tọ́ni ìṣá wọ́n mẹ́gbẹ́ ní ìlà àṣà wọ́n máa ní tọmọbọ ní wọ̀nyí wọ̀ tẹ́ ní ìwé tọkọ alo mantobi alo dansoma alo gan nígbà wọ́n ní ìwà bọ́ọ̀lù àjẹbí bí ìfẹ́ ẹjọ́ ìfìlẹ̀gàn ẹjọ́ ọdọ́ọ̀nà ẹjọ́ ní ètò ẹjì kẹ́lí bí fẹ́ máa pa ṣọ́ ìdásíwò ṣọ́ọ̀nà because bọ́ọ̀lù àní ìgbẹ́ tọkọ kẹ̀kẹ́ pàǹpù gbígbẹ́ wọ́n máa ní wọ̀kẹ́ jẹ́ àwò ní wọ̀ká aṣọ ẹni bọ́ọ̀lù àyè lọ́wọ́ ìgbà alákẹ́sí jẹ́ ẹni jẹ́ àbọ̀ níjọ fáàmì ìjọ ọdọ́ọ̀nà ìjọ ìfẹ́ bàṣọ́ṣọ́ ní anáàlá kẹ́sì tẹ jọ́kọ̀ kẹ̀kẹ́ tẹ mọ̀tò gbígbẹ̀dì níyọ̀ fún nàjẹ́ fún bẹ̀dà mi ní ẹni ẹkùn ẹ̀yìn ẹ̀fọ́ àbíkọ́ mi yìí kẹfọ́ nù kì í ẹni àfihàn fún ẹ̀bùn kánì kì í jẹ ẹ̀ka máa rí kápẹ́ àmì náà ní ìtumọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́ 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 ìjọba àfihàn sẹ́láàrì fún ọ̀gẹ́jì èsì
ke ensemble ko ye ke kene fi no ni classe ba me ke pinga me ba me ko wa ni sa ke yin ti be pie ni mi game ba me ke ye ku me bon ba me ke ye ku me bon ba me ko pa me fai wa pa ba me fai ni ka wo pa me fai ni ni eje no ko yin do wa ke ene je politics ani ti won ta wo ma no ya awu fulani bi ke me na ga me yin ti se ni bo kan yo na o ta fra te na o bo nu pa ba ti mo ki abe ameke sa me libi e ke wo man poto wo fa ne wa program no se ma job ta de sa me mo abu wa ko no sna ga program on ke bo wa die abami oyiwala don nyemi nyuma job ni efata enabo lala na me so la blade abi blue ke mi yo bi o ma shi tv no nke wa ke eni mletwa alo ime eche imbe efe be jinwe shi danima nke mayor of Accra onabo pakwa lote railways minister ke railways so nupa ni netala shi eje stop being incompetent nye bo amode ele ndade ake 50 feet jino ne sande kan yi shibia ne ko te half feet ke 1 feet jino ni kan yi na me ni ke je me han na me ni ho je me ni na me ni esake amekwa ne kani fe money ni cheme nyeme ablade abi blue nke ba ke dani gaba yin e ba je mi nke bu fe ni ko na ni capital city e impe be sanu na ke jaku Ghana to won fe ba yin te wo fe wo ni won aten nya wole awon na jin fan mo e je ake no ni ba e to chumi ba e wo chumi nke nmene train e poto china na mo ale ake wo e ba po egbe shin ni e poto gbemi adesan chonke wala yin peta mo ni baba na de men son lo ni awoko ajemo dugba mo ne nuwe ake mo ni nuku aka ode bi ni ama wa rasta to gbonyo ni she kakla gbe nse wo wiwe mo ni nke Ghana Railways Authority ke Accra Metropolitan Assembly no ne yo na ne me take boni Kenya Great M Academy Passion and Excellence management me wani ke ni fe mo ni neba ogbeno the gym bar and restaurant ame yemli wa kachi okra ejake kejingbe na inchata Sami Ewood ekemini the big fight na ija kotokumi Sunday ba femini ba ogbeno ye je no nke ba ke on the 6th of June 6 June menche nyenu GH Bena boy ekemanya obi ame femini ame wo gbe 6 to 6 ye English run about e bomode konochi obenke ame ni efe o manje ke shade ni me na ame odo ebi na ma warasta nke ni fe moni e banagbe nke lopi jino ni yon show mi shicheme e show wole men gen lo ye ne iradon kemi kwemu